Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. Wendy, Clifton, Donnie, Ella, Jake, Duffy, Aiden, Annalena. Kibalong, Kibahayi, Kibasunda, Pam, John, Dr. Ricky, A.J. Singer. Adik kapor, Naslori Rayu, Shwayu Blay, Ubalatushan, Yakipara, Jay Bariki, Ubalatushan, Yemi, Kibeda Nasna Jumi, Bagila, Banyeng, Kuni, Kumilong, Adik kapor, Pementa, Bagilio, Bantuan Blom Kadui, Kumbat Lagi, Bal. Ngam sore Bagilong, Bagi Snosi, Nama keterbau nganum jit banong bangas sosi. Raya sore banong bagi penuh palat. Sore banong bagi tinjak palat. Balingan buah banong bagi sosi. Balingin sosi hamal human jumi, ukon jumi, upersa jumi, unolam jumi. Urayo yang anak balik cara jaga kaba kamha banyak bangi ini mentah. Yang dengan sosi, apa yang jiblu termakau, apa yang jibinjak termakau. Orang itu urayo lah balik asal jiwa cara jaga kaba kamha ban ya kaba ini mentah. Apa banyak tu kini Kuno bagi Dr. Ricky. Lani kuno bangang rayo. Bagi tulungan. Kay kapailam ini kami kapailam. Haga voice of the people party. Kay hindi bangang rami election of Sinan Maja Katpa. Halatho halaga jumut ke jimpakat. Bangang ino yang ni katam syiri patwa. Lingba kasan percaya. Henry, ini uperok ubiyete ujian. Orang balwa yang ada enggak ada. Bagaimana persanggu ningkong he. Ada yang merasa jir kumu Emily Hausna Malajar Pernah. Asgofu bahkan undang kedua pakai linti orang lintiu yang ini ri yang ini lagi. Kalau apa yang disyan yang January. Lembang ina orang rakyat susah berkara terbentuk. Dia mengatakan yang sedang yaitu clean politics campaign hausnya ada siapa. But they have a poor pengasaran dan identify lagi dan pekik ini rampak. Jadi kita terus pak bersyampan. Kita apa yang kita berbiru juni. Kita pek. Kita akan syariah. Ban jauh lagi. Begini minor semua. Nama kata kapor kata dying. Iki beri kebab, in meat syakmat menikit. Ingkor nanti hari pakai jakni. Pada kena husnam ahazar shibul. Abang lagi penipu di hari ini saat ini hapok pokse. Kejekan kalau bersumpah kalau diu udon berapa diu apa? Naik pamai jihunnya. Nama yang badan. Lagi kita pindah hati kebentar. Ada jeep yang abang dari kebentar. Ada jeep bandon dari kam hikai. Bahkan kam kembali ban syutiu. Ateng kembali itu ngalah persang hi batong beli. Henry im so bakata kalong ngebedai. Dei tak pernah hadir uadupra. Pengasaran. Bakdei hanya kapol ke khidmat kabangan lapat ban ino. Ibariki lawan dari kenduk yang Bagaimana kenal suai kenangi atau ini yang beliau apa rinsa yang badan ini dan pamani sompa ngaron warom bau beli air sipor yang syakli bakau banuan bangai muslim yang ahbab pun kata ko kabang
sini kalau bangan dongan tasu kalau perhat syarahi mereka ada kamlong wapin sange kamlong wapin ya kali kakam bin hak ban perhat ha tadi kapor kabaran dan pring ke jikim jong ka jikya jo jiut ke jikha bat ngalapnom bale ini berturi patnya nagawakung ka jing perhat no musim kabanga sultan ban syabri ya nabi pekerjaan dia nama nabi bukan tanah kelenci ublay basanjo ya nabi pekerjaan dia asal ayu you blay bola say nothing except the music by the voice of the people party yang syabri wa khau yang nongelam wa khau ubra phai ka kredeng ju hari india bar away bat ubra pani ki jirong umopi baro jingan was sore wadani ram ba Jinong berlawan syariat, berani diklik, sisa dan pintu, begini kan, jadi kebaca, Ray, kadang ke jinong priu, so kumanon, banuna bujurisu, mengingat ubay ke jingfu kebabhara, naranta, jangi kumkerja ibu. Nasi kalau kita jumpa tu, yang jatuh beliau, bangil ni berlesting, hamu beli usai di beliau, bersyukur di beliau ibadah kejimtik, bangil ni bersuara sarang tu di papa, nama kawan kejimta berkum dengan, tapi pangat, tapi sil, bukan di papa kibuan dan tujuh hari di kubur, asal tu yang kejimtik mensil kejimtik. Railong, nilong tumpoi kanongi. Sisa isupu koi paya ubakraw, ubakhan, ulaklemok na prinjoni. Batung kapati, habangi ifrei, dari isupu, kanongi ubasyay, kanongi blay ke bangijong, yan ang mga pen, larang kunun, namoy ako ng rak, yan ang sisa, kakala. Baru mana mereka pun, batung kapati menin, jalan, yang jalan slogan, conference meeting. Harga kita bon, mereka jalan, mereka fat, kita pun pau, kita kan, bantu mau ban pagi, yang jinong jinong nama mungkin, batung kapati, yang shimmer kita rai, ai conference message, sah. Iwendi bagi orang kita nak ciri macam Dr. Ricky. Bagi siapa yang jimut, bakat ma, warna yang jiran, hari yang jelas jadi kan nampak kot. Kajian no, kajian Dr. Ricky Syakmat. Kalau kajian ini berian dan nomor yang teruskan. Barang pencerahan sisuk yang jadi jentik. Dalam malam sudah sebut. Yung blame of Ivy, yung shakti wa crowd. Bang yagi, baomban ke AK, kalau blame umak bande, yang kita kikam di bawah. Lalu blame uman, ban kintil, yung nunung brio, amdan nunung laban kan. Blame umat kau lupa, kamen swa, odan ke jitu ban kintil. Yang syakti wa crowd tu bakal biti ijazahkan. Mereka penong bukan pilihan itu. Boleh bentah voice of the people party. Banjak MP na strong parliamentary constituency. Kami kaspa. Kami kanam. Negeri jingit. Kalau minang juga yo. Ontang nagajatri uji. Nagi giwenu di jatri. Bakit itu baru kita boleh kenal di jingkai kami itu uta unaram jing. Orang Islam anjing itu yang pun ni apa? Panjang dia bantu nyesin. Oh, orang itu yang dia bantu. Ngap penuh pak orang itu. Ngap kencang pak orang itu. Udang ujian secretary ada jadi president atau presiden. Pada kesini turun kita.
Sanslam yang implementa. Kampatan tu wing mesin kemudian klut ada cie keren besi. Ada cie lagi orang yang selalu ni kapal besi. Unggal longing. Kampatan tu lusa kapal bahaya yang jatuh. Bagi ni train dengan cie orang shipan. Dan cie burung markerian. Aka pupung kata kapal kemudian snowtran. Kita kesan ugai ulah. Shimo na prenjoni. Oh, kalau mau lagi isi, apa ikan ikat tu tadi tu, ibadah makna. Kalau dia ubah mana songkat, aban layu. Ubah dia, ini apa dia? Ini apa syariat? How they wahai body, kita kena di body, kita makia. Teman-teman Krisno, ya kini ke condolence message. Kawangi ko ay nakalian sa party. To Dr. Wendy Nissia, Fabian, and family, sexual condolence message. It is with profound sorrow and deep grief that the voice of the People Party mourns the sudden and untimely demise of our beloved leader, Dr. Ricky H. Simper, Member of Parliament from the Shillong Parliamentary Constituency, founding General Secretary of our party, and a guiding light for so many across Meghalaya and beyond. But Ricky was a man of vision, integrity, lovable, and a humble servant of the people. Elected with the trust of the people in 2024, he performed his duties with unwavering dedication, compassion, and a rare sense of purpose. His leadership was marked by courage, empathy, and unshakable belief that politics must always be anchored in service and love for the community. As a devout Christian, Dr. Ricky carried his faith not merely as a personal conviction, but as a source of strength and moral clarity in his public life. He often said that being a Christian in politics is a challenge that he accepted with conviction and humility. Through his words and actions, he reminded us that faith and public service can walk hand in hand, uplifting, healing, and uniting. His life's work was a testament to his belief that leadership is not about power, but about sacrifice, compassion, and stewardship for the welfare of all. He inspired many within our party, across political divides, and among the countless citizens whose lives he touched. He was loved, respected, and admired not for the titles he held, but for the sincerity of his heart and the courage of his conviction. His sudden departure has left a painful void in our hearts, in our party, and in the state as a whole. In this moment of profound loss, we extend our deepest condolences to his bereaved family, whose pain we share. We pray that God, in his infinite mercy, grants them strength, comfort, and peace that surpasses all understanding. May his soul rest in eternal peace. While we bring them up, I would like to remind you from a scripture which can be found in the letter of Timothy 2, chapter 4, verse 8 to 9, in which I strongly believe that Bariki is saying now these words. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So now, crown awaits me. The righteous crown is awaiting him. Hallelujah, Jesus of God. Real Jesus. Pendapat kecil mereka. Jangan terakhir apa yang siap berburu. Beliau tak boleh jumpa.
Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.